Tah guys, aduh, iya hasilnya tadi teh guys. Nah, geprek Mang Imam, mantap. Tuang ayam guys, kali guys. Dah tuang ayam nak, karena piringkeun heula. Nah, piringkeun heula lah. Nah, iya sama-sama kudu rata. Deh bonteng si hilap mantap ya maruh, masya Allah. Tersimpan lah cuekna. Nah, iya guys, dah, aduh, ini uruik ya. Ayo Bismillah. Sambal nah gila guys, dites. Mantap. Ada menjelengang, segar. Ini dagingnya sayap guys ya. Oh, tuang deh. Bontengnya sebenarnya mah simpel guys, ayam geprek mah simpel sebenarnya. Ada kudu mewah, bumbunya mah cukup. Nah, bawang bere, bawang putih, cabai rawit, uyah, merenan garam, penyedap rasa.